Yo namiribuk mag-Yolngu, numagangama Yolngu Radio News. Yuna miribuk magtunja numalang news update coronavirus po. Ka duan ja dawin ja lockdown bilin dawar yuna. Ka maricin ngay kadiangun bala COVID-19 spreading yang unalakyan bala New South Wales kura, Victoria ka South Australia. Tuali maladiangun bala hotspots. Hotspots jangay mayali nguni balandauro ka yulngu malaka ngunili area ngur ridictun coronavirus to ka spreading ngay ka coronavirus. Hotspots ja maladiangun bala Sydney ka town malangunigal ki Sydney, Melbourne ka town malangunigal ki Melbourne, ka South Australia. Ka diangun bala government tun mala ngunilin states ngur ulang tun lockdown. Lockdown yang ngay mayali ngay to iyakaka yulngu balanda mariki tawartun wangangur. Ninna waltu ka darada lockdown ngur. Ka only walaltu tawartun yan nakun reason gun balnya nakun ngataw shopping ko, exercise ko o bala clinic mariki niya. Mariki walaltu wanggain mire o marma mire tawartun ya wangangur ya per day. Ngayon ngunain Sydney diyang bala lockdown ka 1 month straight na kawal ya ka health workers tun ya kuy malangun ni contact traces to walal ka maram 100 people ngay ka ridik tun coronavirus to per day ga 5 yan yul ngoding gaman ga 100 yang uni ka ridik tun una hospital ngor walal ga serious na kun condition ngor walal ngayon ngunan milbin jawal dia ngun balaga lockdown ngora last week yan walalang lockdown ga mariking itu lockdown jawalang ni until next week Tuesday o makmar wien ga walal ja ka contact tracing miri jamalang ni jama miri malak maram wal ka yurta mala cases bijan bili every day 10 or 20 ka tuan yang ngay dia ngun bala milbin gun ka number 3 lockdown this year. Wala lang gun ngun na South Australia start lockdown ka this week. Ka ngunilin South Australia contact trace sama lang ni jama miri maram wala 5 na nguni ridiktun coronavirus to. Ga bijan wal ka goyang mak walal nguni spreading rip wal mala yul ngwal. So walal ya ka contact traces tun ga jama ga malang yul mala ripo ridikton ga walal ya ka Northern Territory government tun ga gulmaram visitors na traveling or being or ripong wangang or walal to yaka ka rally marike di pal Northern Territory ka anyone nguning ito rally traveling being or bala New South Wales or Victoria or South Australia or walal to mas mariki bala Howard Springs quarantine lil ngunili wal to staying 2 weeks ko ka bayim yawal to 2,500 ka ngay duwali na kun news ka room mala hotspots po ga traveling po mala tuwali ngay ka bityan bili kinjim yan ka ngunin ni o gururto merenong yaltir ka na kun interstate ngur maturali rungir Northern Territory numato especially na kun numa New South Wales ngur Victoria ngur o South Australia ngur numato bukot yung mere please check up tuwali travel rules mala ka if nakun numaka planning numato ganartam dual Northern Territory ka mariki ripple nakun state il holiday go jamao please numato check up tuwali rules ngurong ngatil ka choosing nakun nganyan carefully epijan ga best way jang itu numa finding out pulun information
borders kuin hotspots kuin mala numattu tippal call number 1-800-490-484 lil o numattu visiting website www.coronavirus.nt.gov.au ka bukut yulngi yulngo nguni ni jal nito protecting mirinuna nawina nuna ka guruto mirinungo coronavirus ngor ringim up miwach help lil ka marang vaccine. Yo nami bukmak to Yolngu radio jamami ngalimarin dangararong ton nganya uninge mara majekin unik koriri projekin uni virus pe ngamla unini mara maya jekin ta naltian ngo rumbale uni feel mga banya menmak pengunga murkorong don o kangar minga rumbal newi ririk ton nga bang penanga mai majakit ma kadon nya kukungan penadol tinakulambaro anga banya bang ririk ton nambar ma bemna kangu ene na penadol manyakko ukuluchongi ka nau nakuni mara meni nau nakuni jalte unik jekin ka nau reason go pidi panyanga riring ama palanga ngarongan ka delmyak ko banyakungan majakit ma awanga dan nurse banyak ko ben kam 15 minute dogana kulamam ngaran do murkorong don o wermoren do pian dan nyak ko nurse mamalawanga anga bijitton ma bayon nga feeling ulan namana min makona ka jitton Jindo pergi orang lebih mercik marang uni jekin lingara da bayang muka marama nei mukara badak burning ara ni uni ko litungang ara uni ko jekin ko iro to nyilakang lecu ngararo tomorrow na mercik marang uni jekin ka naltianak kon ngararo ni mercik wana mararo mercik ni ka marama uni jekin ta na miwat nga pinu na birkap yo yuljan yulngu na dungarunga pala kapele na men makarali tumra na marchi miwa kina ana front tina do marchi yo ya kon rakana mi kin lingon hararo tumra na marchi I like to da ni amla sharing kadal manga maga Yolngu radio da ngara sawi pajan show ngarakku kada bala jama mi ngali Yolngu radio mi amla dam ayam yakko jin guru pro show nyakko ne show ma yo ka jujunya Yo, namiri bukmak nolbo irkala skibich tango dauro temurongoro little announcement ilego to bukmak konyelengol announcement mepunoi bina alma bag mepunu mayam arpungo area ngoro mayam bag napa mayam ka noka ka permission nara so the announcement aro dauro temurongoro nemogni announcement bukmak konyelengo bina alma bag aro ayating Ngaili. Yo, Mepono compensation area closure. Temuro are continuing seasonal closure for Wanoe and BT Broadbread area for the purpose of Mepono compensation. Most of the areas are already closed to visitation due to the passing of a traditional landowner of this country. The closure will allow the Mepono to nest undisturbed, and hopefully this will improve nesting access to build meapuno numbers. If you want to hunt meapuno, this should be done in traditional way using boat and harpoon. People should only take one for their family needs. People should only take and dig one nest per family needs too. This year, we have the Wanoe closure period later in the year, October and November.
Esther Mepuno nested later last year, and we are hoping that this closure will be during the peak nesting time. Boat ratio remain closed with access restricted to TOs of the areas only. Yo, banangaya reading Mepuno dango anaplengo ngatta yolngu ngatta but alma pingaro controlling ma banya dango wekara kalkulandami mepunum ka almajal population go nanarungutan dinal mepuno belang yung antam almaro right way and nakko aronga nakko banya nan manake ga ngoya banya anaplengo antingo manake minan banya kabangulmi arong kamayam arong mepuno yo jambettu yo dango ya ona dango Warno area dango Yolngu area broad petro please yo olngora banya yo olngo ka passing na jinong blam pass away na banya traditional landowners monoko ka ngalmara yo olngom ka respect ko area yo dango nyelongo dao markapera bale yo olngo almadango kurtomi ora almaro nanar me kurtomuro ka tarka en me wangandami questioning me communicating me balanya marong daw yo ngun bilang orang ya watang permission go kulngnya kayak kakanam kulngnya bale ap madang alma buk makor mi ora katango nilongo kotti daw ngayam Fabian Dopelo America manager director for Demuro. Thank you for listening. Yo, thank you numalango butur daw tambal Yolngu radio le.